Bas, chamge tukul jamana gab Jehovah, ang goy tukul romiti. Kimeje gay baro ini asobit ke tajak. Eng Kanetetap kay nebo wigit nebo eng wata ini bangwan. Chigimi tukul go bateje, kimeje gigat kay asobit ke testa eng Kanetetap rani. Ameje ataj pik asobit ko gatej ki ngeringen rani. Basta jamagar ko pitu ngugini nyonei ko may mut ko pitu ngugini brani ay nay kyuge te gurnas tiben aramaru kimita tukul go boto eng sabato ak cuma pili ne moy go lene Kiyoknatetab Jehovah enga jege Keberbertab na bayin o tagatin Evelyn Tarus karibu Chamgei chamanikab Jehovah, otagatin kokenyi asikobit kinet kelesong kibagenge. Amite kwaeng kasi, ngae kole nemwae kole keala malaik katorchinet tab kiyoknatet ako somok kasi otagatin. ataje gara basta nyalilei agotok akwek tugul kainetab Jeiso ale chamgei. Ami betut nebo kosomok kasi nemwoe kolen biikab Jehovah icheket ko oret agenge nebo kiyoknatet. Kongoi Evaline komitei betutab Jumatatu ak kwaeng kasi ko Pastor Nyalilei ko betutab kosomok kasi ichege bwaliliane konyone betutab kwang'wan kasi ak kotarwech eng komut kasi samaritwa nebo wikit. Karibu Lilian. Kongoi missing Ramaru ataja tugul ataja akine kiboitinik chekimite tugul eng yu. Mwoe kongoi eng Jehovah nekokoribech eng wikit komugul ak ataje biik chemite ng'ony ole tugul. Kingen kele kikoit ng'olyondoni koit olimbo Australia, koit kaa ak emotinwek tugul amu kiyoknatet nebo Jehovah. Amite komut kasi kwang'wan kasi komut kasi kou ya kaimwa ile nenglen ing'ony ko mbaretab kiyoknatet. Ko togotin tugul eng kibagenge nito kitinye eng kainetab Jeiso. Amen. Ongesanyon. Kimeche kitoror eng kamuktaindet Jehovah kokakobwa taitab kelyeguk asikobit Jehovah iboisienech kou kirondoik. Nyoiwekate eng kirwogikyok ak yaine mang'eng'oshek tugul. Yekibendi kinetigei leso nebo wikini ko yekinye nekenete Jehovah amu bunu nduguk tugul. Kiyoknatoni kobunun mabunu chi. Ara boisienech kekonugei asikobit inyit amimirieng'ung aikone nyiganatet ak kakuyet asikobit kebe tai keib logoiwek mejen akoi tabanwekab ng'ony akoi kakesunet. Nitok somen yo eng Jeiso netindet nyo. Amen. Chamanikab Jehovah wikit konyei kokokinetigei akobo kiyoknatetab Jehovah eng Achek kebeberta nebo tai. Wikini kinetigei kiyoknatetab Jehovah eng Achek kebeberta nebo oeng. Kitabut anan ng'oliotab metit nekisomani ko kitabutab Mathayo 28:19 nemwoe kole notok anyun oba akoyai biikab bororiosiek tugul koek alamalaik obatisen achek kainetab kwanda ak nebo werit ak nebo tamirmiriet netilil ak onet ichek tuguk tugul chekang'atak akokero ami koboto kakesunetab ng'ony. Kang'alal ing yo kole opa ng'oliot opa ko kiyoktok ko ngiyoktok kiyokten en kiyoknatet. Kiyoknatet nebo ne? Nebo kinet ichek tuguk tugul chekeng'ate Jehovah. Kiyoknatoni komwa kole kaonet obatisan ichek. Yeityo komwa kole obatisan ichek eng kainetab kwanda nebo werit ak nebo tamirmiriet netilil. Eng kinetigei tuguk aeng rani eng betusiechu wikini. Kinetigei kele kiyoknatoni kokile bunu Jehovah akoma Jehovah atyo koborwech ing yo kora kole Jehovah kong'olole kapsomok. Ng'olole Jehovah kwanda, Jehovah werit ak Jehovah tamirmiriet. So kimeche kituiyo ng'alechatak eng nwokindo
asikeker kele kamaketab Jehovah eng kiyoknatoni ko ne. Eng yu ko wikit konye kora kokokinetkei kenai kele kiyoknatonib Jehovah kokimokobunu Abraham, mataune ka Abraham, sorry. Kibun Abraham eng oret age kubunwech akichek eng oret age kiyoptoi logoiwek chemechen, lakini kimeche kenai kele indet olebo taunetab kei nebo kiyoknatoni ko ng'o. Kemwa kele kimokotaunegei Abraham kiyoknatoni. Akot kingobwan lagokab Israeliek kiyokto Musa kokiyop kiyoknatet Musa koam lagokab Israeliek komut emetab Canaan. Ko kiyoknatonitok kitindoi Musa koipchi lagok akomuti akoi emetab Canaan ko kimokotaunegei Musa. Kimokotaunegei akot Jesu inendet mwenyewe. Kimokotaunegei akot kiboitinik cheu akot Paulo. Chekinyokwamda logoiwek chemechen. Koip kiyoknatet nebo kipsengwet eng emoni kwamdochi biik logoiwek chemechen chebo bounatet. Kimokotaunegei icheket. So, kokinai wikit konye kounot kele kimokotaunegei chi logoiwek chu miachen anan kiyoknatoni. Kiyoknatoni nekinetigei kobo Jehovah inendet. Kale kitaunegei Jehovah ako iborchin Jehovah biikchik eng ng'ony komugul oleu makenyi kong'ete taunet akobo chito. So mising kotorchingei oleu tetetab Jehovah, olekiu maketab Jehovah eng chito kong'etegei ngap kialumda ng'ony. Ameche ngiro kitabutab ng'ang'utiet ko kergei ng'olyondoni ak ng'ang'utietab Jehovah ole kitaunegei. Ng'ang'utiet agenge koitet agenge komwae kole ng'ang'utiet nebo Jesu Kristo nekikochi Jehovah inendet koborchi otwogik biik tuguk chebitu kochogu nematiny. Ng'ang'utietab Jesu Kristo. Lakini nganda kile ng'ang'utietab Jesu Kristo kele kikochi Jehovah inendet. Eng oret kibun kora Jehovah. Asikobit kong'ong'chi otwogik tuguk chebitu kochogu nematiny. Ak kikoborchi kiboitiondenyi Johana eng malakaiyandenyi. Ak kibaorionchi akobo ng'oliotab Jehovah ak borotetab Jesu Kristo ak tuguk che kiker. Baibai inendet somani ak ichek chekose ng'alekab maonotoni akoribei tuguk chekikisir eng maonotonitok amu kakorik betut. Ng'oliotab maonotet, ng'oliotab kiyoknatet kibun Jehovah tuguk tugul kobun werinyi kobun Jesu ipkoit ole kimitei lakini kitaunegei Jehovah. So tieme kipsengwet koborchi chito kiit ole kiu makenyi koyae Jehovah ng'ony. Kiyae Jehovah ng'ony ko kimokotindoi ng'oliot kele kobit engek. Kiyae Jehovah ng'ony kole kobit kalyet ak chito akotebi chito eng tililindo akoi tun koigeny nemamitei kabwatet age neter. Lakini kora eng yu ko kiyoknatoni koborchin kora chito tokyinetab kei nebo Jehovah kowek tilyandit eng chito angon ngano kikakobeshet engek ak inendet. So iborwech kipsengwet eng kiyoknatoni ole kiu tetutiet kotom kobut chito. Ak kakobut chito koborwech kora kole maketab kipsengwet eng chito ko ne. Kitabutab Isaiah 59 koiteni 2 komwoe kole ako kikobeshenok tengekwokik kamuktoindeng'wong ak kouny togenyi. Kakingobut chito eng kabungutab kabeden kotoi koung'ak kobet tilyandit nekimitei nekibo tai eng chito ak Jehovah. Kobeshe tengekwokikchok ak Jehovah koung'e togetab Jehovah nemakekere kimni. Eng ng'ang'utiet 21 koiteni 5 komwa kole akimwa inendet netebe ng'echeretab laitornatet kole okero ayae tuguk tugul kolelakitu. So keborwech Isaiah kole kikobeteni togetab Jehovah tengekwokikchok. Koborwech ng'ang'utiet kole tindoi tetutiet kipsengwet kora koyai kolelakitu tuguk tugul. Kowek chito eng atebetab tengek kowekchi atebet nebo tililindo. Akile sir amu bo iman ng'alechu ako chekiyoni. Kiyoni kele yae Jehovah kosulda tetutiet nebo kowek chito koyai tuguk tugul kolelakitu, koyai kipsengwetishek ng'ony chelelachen ak koyai chito kowekchi
tililindo nekibo tai. Nitok kiyoknatet nekebendi kikochini ng'ony. Kamang'unet nebo koyai Jehovah chito eng atebet nebo tengekto nemite nguno kowekyi chito agoi ole kiu tetutikab kipsengwet eng betusiek chekibo tai. Chekimeche Jehovah kotebi chito ak Jehovah kimni. Kobo iman ng'olyondoni kele kiite yotok amu kiyoknatet nebo Jehovah yekitestai kerib imanda nemitei eng sirutik chetililen ak ketestai keib kiyoknatoni koityi tabanwek chebo ng'ony ko eng let keker Jeiso ak ketebi koboto inendet koigeny kou magetab kipsengwet. Eng betutab Jumapili komwoe kole Jehovah ne agenge ako somok. Yutok kole kitaunegei kiyoknatet. Kakasha mwoe kalecho kile oba akoyai biik bororiosiek tugul koek alamaliet kakiyoktech. Kiyokto mestowek koba akwetab kechirek. Kakiyoktech akichek kebe keib logoiwek chemechen. Yeitya kelechech obasen kainetab Jehovah kwanda, Jehovah werit ak tamndet tilil yekaonet. Yeitya komwa Jehovah kole ami kobotok akoi tabanwek akoi kakesunetab kei. Keng'alale Jehovah ne agenge eng yos ako somok. Kele chutokchu agenge ako somok ko ole kitaunegei logoiwek chemechen. Ole kitaunegei kiyoknatet nebo sarunet. Kiyoknatet nebo Jehovah kobortoi Kristo ko oret ne inegei nekinyorchini sarunet. Yeking'alale akobo logoiwek chemechen ko kibarta kipsengwet Jeiso koek oret ne inegei nekiitchini ole mi kwanda. Notok amune asikomwoe kitabutab Johana 14:6 kole a oret ak iman ak sobondo amanyonjin chi kwanda ama eng ane. Makimuchi keitchi ole mi Jehovah ngot ko makibun Jeiso. Koboru kit agenge surutyono. Tilyandit netindoi Jehovah ak Kristo. Kakasi keitchi ole mi Jehovah kwanda kebune Jeiso Kristo. Kobor kibagenget nemitei eng Jeiso ak Kristo ko agenge eng kabwatet ak boisionik ak atebet. So, mayai ki Jeiso nekimaiyo kwanda. Kinyo Jeiso ko kiyok kobun kipsengwet koyok kwandanyi ne notok ko Jehovah. Komwa kole mayai ki Jeiso nekimaiyo kwanda. Johana 4:34 komwoe kole amitwogikyuk ko ayai magetab inendet nekiyokwo ak akesu boisienyi. Kaka Jeiso Kristo kingonyo komanyo kotakyigei kabwatet anan magenyi nekinyo kimondoi magenyi neter. Kinyonei asikobit kosuldae magetab kwanda. Kinyonei asikobit koyai boisietab Jehovah nebo kiyoknatoni kibo sarunet eng chito. Kole amitwogikyuk as ko ayai magetab inendet nekiyokwo. Ng'o notok? Kiyok Jehovah. Ak akesu boisienyi kokes boisietab sarunet eng chito inye ak ane. Eng Johana 5:30 komwoe kole mamuchi ayai kiy anegei, mwoe Jeiso. Kale arwochi kou yo kase. Kase ng'o? Karwoget kobo Jehovah. Kase Jehovah ole kiyoitoi kirwoget. Kale ak bo iman kirwogutikyuk. Kale amu macheng'e ayai magenyu ako magetab inendet nekiyokwo. Kityem Jeiso kobor kole kaka boisiet nekiyai ko boisiet nebo Jehovah. Kiibor kole boisiet kiyoknatet nekitindoi Jeiso kuretab asista kobunu Jehovah kwanda. Eng notok kokimwa kole mayoe magenyu ako ayae magetab inendet nekiyokwo nebo kiyoknatet ne notok ko Jehovah. Kiyoknatet nekiyok akobo achek. Kale kiyoknatet nekiib Jeiso ko kimataunegei yekingonyo Jeiso ng'ony. Masikibwoti kele kingiyok Jeiso konyo ng'ony kotoi kiyoknatet eng yu. Achicha. Kale kisib kotai Jeiso kiyoknatoni. Makinam Jeiso ba surprise kele ib kiyoknatet nebo sarunet koibchi ng'ony. Kale kisib kotai Jeiso kiyoknatoni kotomo kot kelumda ng'ony eng kebeberwek 1:4. Komwoe kole kisib kotai Jeiso ng'olyondoni kisib ketet akot kotom kelumda ng'ony akobo sarunetab chito ak kiyoknatet nebo sarunet nemeche koityi ng'ony tugul komugul nguno konai biik akobo sarunet nekenyoru Jeiso. Kale kimi Jeiso ng'ony. Kimi Jeiso koyoe ng'ony. Ngisoman kitabutab Johana 1:1-3 kong'ololen eng taunet ko kimi ng'olyot ak kimi ng'olyot ak Jehovah ak ki Jehovah ng'olyot. Yeityo kole
kiwala ng'oliot awek borto yeityo komeny kwenunyo. Eng notok ki Jehova ng'oliot yeityo kowala ng'oliot nito koek borto koek Jeiso akomeny kwenunyo kobor kole kaka agenge Jeiso ak Jehova. Notok kale nekikoro kwanda kalamun otepto yon ole in borwa kwanda nekakokero kakoro kwanda amu ane ak kwanda ko agenge Jeiso sikeng'olole kapsomok ko agenge Jeiso ak kwanda ne notok ko icheket chekibunu kiyoknatoni ko keng'alal kapsomok nebo Jehova. Eng notok ko kale kingong'et Jeiso kwa barak kipsengwet ak kipkoyokwech tamirmiriet kotep kobotech tamirmiriet kora nekamwawech ko kale tamirmiriet kobun kwanda. Mang'alal Jeiso kole kayokwok tamirmiriet nebunwo, kiyok kole ayokwok tamirmiriet kakoikoindet sikonetak nebunu kwanda. So konyo tamirmiriet as koek kapsomok nebo kipsengwet. Johana 14 koitenyi ko 26 komwae kole tamirmiriet ko sikobotwech tuguk tugul chekakinetech kobois kapsomok as nebo kipsengwet. Mwae sirutik kole kimwae lesonini kole ngana mami ng'oliotab kapsomok menyoru eng bukuit ole ng'olole kole eng kapsomok eng bukuit, lakini ineti bukuit akobo bichuto somok ko agenge. Je notok kolen obase ng'ainetab kwanda werit ak tamirmiriet ko kapsomok ne agenge nekitaunegei kiyoknatoni keibe akoi rani nekitaunegei akosuldae ng'oliotab sarunet eng chito. Eng notok ko bunu Jehova kiyoknatet kiyok werinyi Jeiso konyo kosorwech akoyoktech ak achek kebe keib logoiwek chemechen kong'ete ole kimitei akoi tabanwekab ng'ony atya koit kakesunet. Amache akochi chi netese ng'olyo anan atach mwalimu nerubei Evelyn. Mising in Ramaru kaimwoiwech akobo kibagenge nebo Jehova. Kele mami lekikisir akobo kapsomok. Kingen komie kele mi Jehova kwanda, mi Jehova werit, ako mi Jehova tamirmiriet. Kibagenge nebo kipsengwet kobo komonut ngakuyenyo nebo boisiet nebo amdaet. Amu agenge Jehova komami kebeberta nekapchei Jehova werini akopchei tamirmiriet. Mi kanitisiet nekikomach koim biik chechang nepchee chito Jehova kondo taban, kopchei werit konde taban, kopchei tamirmiriet konde taban yu. Mami besho nekikopcheigei kipsengwet komang'une somoku. Jehova kwanda, Jehova werit ak Jehova tamirmiriet ko agenge. Ing tetutiet nebo yaet kekere kwae Jehova komwoe Jehova, kwae werit kobaurioni tamirmiriet. Kikisir komie ing kitabutab ng'ang'utiet ko Jehova ko nekimwa ing ng'oliot kong'et werit kwai, kong'et tamirmiriet kobaorian boisiet nekakwai kwanda. Nito koborwech kole kotko Jehova ko agenge, ko achek chikiketach logoiwekyok chemiach, ketach Jehova ing mugulelwekyok, ketach Jeiso koek yetindet nebo sobonwekyok, ak ketach tamirmiriet netilil nekonech baornatet nekiim, koboru kele achek ko kichang ketindoi kebeberwek. Kokisoman ing kitabutab Efesoek, koisub kitabutab Efesoek kotuyech ng'oliondoni kele angot amdaetab logoiwek chemiach ak kiyoknotet nekiibe konyolu kotuiyogei koek agenge. Meyoe ki inyegei komami Jehova. Makoi iyai boisiet nebo amdaet amu achek ko kichoriren king'etosi. Ko ngomami tamirmirietab Jehova sikobit kokonech kimnotet, keite besho kot kenyoluse ak kemeto logoiwek chemiach. Kibagenge Jehova ko amu agenge Jehova koboru kole achek ko ki kaniset, ko ki biik 20, ko ki biik 50, ko ki agenge tugul keyoe boisiet agenge. Kot koamdoi chito ni, kokonu chepkondok chito nekimasi, eng boisionik cho tugul cho kituyegei keyoe kit agenge amu Jehova ko agenge. Kongoi mising. Karibu Evelyn. Kongoi mising Maru ak Pastor Nyalile en lesson otau.
Kibendi anyun Jumatatu nemwoe kolen keal amalaik katorchinetab kiyoknatet. Noto komitei kitabutab Matayo 28 kaitet 16 agoi 20. Mwae eng yoto kele kikere tugul kele kingong'et Kristo ko biik chetai chikiship koro Jesu eng kokakong'et ko ki Maria Magdalene ak Maria. Ko ng'alek chetai chikimwochi Jesu icheket ko kimwochi kolejin oba obomwochi tupchosyekchok ketuiye ano, ketuiye Galili. Kikere eng yoto kele kora kingokakwa anyun Kristo konyor bichu asimeche kwo Galili konyor bichu kekase kele kinyor amalaik. Ngesoman eng kitabutab Luka, kitabutab Luka 24 kaitet 36 komwoe kole kingotokomwoe tuguchu kotonon inendet eng kwenunwa akolenji ichek ingotep kalyet eng kokwet. Kese kele kingotokomi anyun alamalaik kingen kele eng yoto kikakwo alamalia nikakang'wekta Jesu ko ki alamalaik 11 chekimite eng kasarata nguno koteleldos akomwa anyun kele kolya anyun ng'olole akobo ng'etietab Kristo kele kokong'et. Koityi icheket atyo kole ngotebi kalyet koboto ko kimusmus as bichu kobwat kole tamirmiriet imuchi ko tamirmiriet nekero. Lakini ngetestai eng kitabunoto bo Luka komwoe kole kiorokenso akoiweis akilen kaker tamirmir akilenji ichek oorokenji ne ak amune sikong'etyo kererwekab met eng mugulelwekwak. Oker eunekchuk ak kelyekchuk ole inendet osapsap akoker amu matinye tamirmiriet borto ak kawek kou ye okere atinye. Bitu komusmusi as bichu kakoker akolen tamirmiriet kolecho oker matinye borto tamirmiriet amatinye kawek. Kobwoti as bichoto kosingeni ng'alek chekere akokere Kristo eng yu kole Kristo sikonai bichu kolechi kotinye ne nekiame eng yu. Kolecho otinye ne eng yu nekiame kolechi kokochi. Kikase kele kikochi anyun malaikaik kikochi bichoto njiriot nikitinye nikikakibel akiam Kristo. Ngesoman as eng kitabutab kimeche koborchi Kristo kole anendet Jesu Kristo. Angesoman eng kitabutab Matayo 28 kaitet 16 akoi 20. Mwae eng yoto kole ako kiba Galili alamaliet 11 akoi tulwet ole kikakoarorchi Jesu. Ak ye kingoker inendet kolos ako kisake alake akinyonji Jesu ichek akong'ololji kolenji kikekono kimnatet tugul eng kipsengwet ak ng'ony. Noto anyun oba akoya biikab bororiosyek tugul koek alamalaik obatisan ichek eng kainetab kwanda ak nebo werit ak nebo tamirmiriet netilil. Onet ichek kosup tugul chekang'atak akokero ami kobotok eng betusiek tugul akoi kakesunetab ng'ony. Ng'alek cho chikimwochi Jesu komwochi alamalaik 11 kolechi oba ane kokakekono kimnatet tugul nebo kipsengwet ak nebo ng'ony. Ako nguno kang'atak ale oba ng'ony ak onet alamalaik onet akobatisan. Lumeiwek chebo tai chebo Matayo 28 yoto kakesoman kaitet 16 akoi 20 kimuchi keker eng kebeberwek 4. Kikere eng yoto kele king'at Jesu alamalaik koba Galili isip kotebi ak icheket akong'ololso. Makwech Jehovah ketebi ak inendet. Netai ko kit nebo kamanut mising ketebi ak Kristo ako makat kesich tilyandit ak Jehovah asikoboisien Jehovah kotugul. Nebo aeng ko kakobor konyonjin Jesu ichek akomwochi Jesu akobo kamugenyi nekakekochi. Nebo somok keker eng yoto kele kiyokto
Jeiso anyun alamalai koba koyai boisiet noton nekile koyai biik koek alamalai, ipkonet biik. Keyai biik koek alamalai ko ing yu ko kinetigei kele keyai biik koek alamalai ko kinet akobo Jehovah, keamdochi kanetisiet atyo koba icheket kwom ng'weny komugul. Ko kabarunoikab alamalatet netesetai. Eng yu koarorchin Jeiso alamalaikchik kotok komie koborchin kit agenge, koyai biik koek alamalaik. Alamaliet anyun ko ng'o? Tos alamaliet ko chi nekawo sukul, chi neu pastor nekawo sukul ipkonyor course kinet asikobit nyokwamda. Alamaliet ko kasubindetab Kristo chekikinet principles anan kikinet tuguk chekanyol kisub ng'oliotab Jehovah akibatisan. Kibatisanchi kotab Jehovah akiyokto kwai boisietab Jehovah. Kiyai Jeiso kayamiset kotebi koboto alamalai choto. Kindakakomwochi kolech oba anyun oyai alamalaik anan onet akobatisan akonet ng'oliotab Jehovah. Akomwochi as kit agenge nekiarorchi kolech okero. Ami kobotok akoi let. Eng iman kiyoknatet neo ko kimokyin biik tugul ma alamalaik chetai. Kimoko alamalaik chetai chekipkonyor Kristo choto 11. Lakini kimokwech akot achek boisiet keitchi biik chechang akinet biik akeeku alamalaik eng atebenyo akeeku alamalaik chekineti biik alak kinet ng'oliotab Jehovah konai akobwanchi kotab Jehovah akotestai ng'oliotab Jehovah koyom ng'weny komugul. Kasubindet age tugul nebo iman nebo Jeiso Kristo konyolu koyai boisiet nekiyai biik koek alamalaik. Ne neimuchi iyai sieku neboisiechin Jehovah eng sobeng'ung? Tebegei ng'oliondono, ne neiyoe? Kakiro eng yu kele alamalaik ko momi kosit noe. Momi kiy age nekele kap kinet tugun cheu chu, kainai Bible ak inai ng'oliotab Jehovah iyomchi chito age, imuchi ityen, ngomemuchi iamde, imuchi ityen, imuchi imwochi chorweng'ung anan ko atebeng'ung inegei nebo sisek. Makoi imul chi age ile ngaik chi age sikong'et ichutu biik kobwanchi Jehovah. Inye inyegei itinye atebet neter, inyegei nekiyain Jeiso iyeku special, yain Jehovah iyeku special. Ko atebeng'ung neitinye ko kikekurin koi Christianin koter. Eku inye neter eng biik tugul. Eku kit nekiyan Jehovah, nekiyain Jehovah iyeku. Mara sisekuk ko amdaet neter neiamdochini biik. Kikonech Jehovah boisiet keitchi ng'wony komugul eng logoiwek. Keib logoiwek koitchi bororiosiek alak ak kutuswek alak tugul chekimuchi keitchi chenyalildos, mogorek, kibananok chemi korkoret, cheityokotin ak biik tugul chemi olemi. Matupchosiek ichegei anan ko biik chekikergei. Matkele keitchi biik chemi klasit nenyonet kityo, ako kiitchi biik tugul. Kikere kele kinetegei atebetab Jeiso kele kingomi Jeiso ng'wony ko kiitchi biik tugul. Mami biik chekile cho ko kibananok, cho ko chelion. Lakini kikere kele kiwendi Jeiso ipkonyor kora akot kinome chemakinome. Kinome Jeiso the untouchable. Chengiker chito bile ako kiwendi kotab kibananok, kibendi kotab chengoker biik kole kawendi pkoene ngoi. Lakini kiyoe Jehovah choto. Kinome chemanomoksei. Kiushin beek chekirirtos ak kiitchi biik tugul ako kitepche ng'wony akwomisie ak biik cheking betusiek choto kikere biik kole make bichu. Ko biik cheu choto kirire Jeiso biik chekimyandos, kinyachi kimyandos, kirutochi akokaikai kiimegei mugulelwogik. Ako eng let kero ko kit nekiyai Jeiso ko kingomdochi Jeiso ko kimuche kotach anyun bichotok ng'oliot mising kitinye takset amu kakoker kole ngo chichi komi kobotech. Nguno ya
kawaida nguno amuch akerkeiten nitok. Yae chito campaign komeche koek a leader, igere koming'integei chito ne akot ko ngekur kowendi amu ingen kito agenge. Lakini nebo Jeiso komelen kele ki campaign. Kiyae Jehovah koityi bichotok amu kimeche koityi logoiwek chemyachen. Ya meche chito kotelel eng campaign koek MCA anan komeche koek kirwokin, koityin biik ngekur koteche tilyandit korok eng biik asikobit kosich kiyan chichotok. Ngekur kwo tuyoshek anan ko komi mashishi igere chito koite koibe rabinik, ngekur harambee age tugul igere koik chitab biik. Ko mutai tang'et anyun kole kaamech anyun ng'echerani, kolen biik ngo iman nguo anyolchin chichi amu ngokiro boisionikchik. Kou notok kimixen Jeiso ak biik chechang, ko kingoletochi ng'oliot ko kiite ng'oliot mising. Kou achek, matkecreaten nafas neo eng biik alak chemuch makiityi ng'oliotab Jehovah. Ngeit ng'oliotab Jehovah kobo chitugul. Ng'oliotab Jehovah ko kikokonech Jehovah kenai ak keeku malaikab Kristo, ko makat koityi chitugul nekakinyoru. Matkekere kesas biik alak akot chekikere eng street kele manyolchin ng'oliotab Jehovah. Chi age tugul nekanyonjech eng sobenyo ko kanyol koro Kristo eng achek ako kanyol eng atebenyo kebarte Kristo sikonai biik kole angoter chichi kwamdaet neter no. Ak kora ngitinye nafas oshean Bible anan ng'oliotab Jehovah iityi bichotok kora. Kondoun Jehovah kora akonyitun tamirmiriet. Kibendi, tos mi chi netinye ng'olyo eng yotok eng Jumatatu kotomo ketestai? Kibendi kwaeng kasi nemwoe kolen logoiwek chemyach chebo koikeny, ng'oliotab kiyoknatet. Amune sikele logoiwek chebo koikeny? Mi logoiyot nebo koikeny, kalamu kimi kotom kele keboisie ng'oliot nebo koikeny, ko ng'oliondoni ko kimi koboch taunet kotomo kelumda ng'ony. Ako tatun kotesetai yewek Jeiso kora kotinye logoiwek chemyach kasar eng chetililen. Ngesoman kitabutab Ng'ang'utiet 14 koitet 6. Mwae yotok kole, angen ale ingen biik chechang kurganatak, mwae eng yotok kole ak yaker malaikayat age kotirireni eng kwenutab kipsengwet kotinye logoiwek chemyach chebo koikeny koamchi ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul. Ako mwae eng kutit neo kole aiwei Kamuktaindet akokochi torornatet amu kakoit saitab kirwokenyi. Akolosu inendet nekiyai kipsengwet ak ng'ony ak nyanjet akonda metusiekab beek. Kakero eng yotok akomwoe akobo malaikayat netai. Logoiwek ko ng'alek chemyach chebo mieindo nekikochin tugul eng Kristo Jeiso. Notok logoiwek chemyach notok komwoe akobo kinyo Jeiso ng'onyuni sikonyokoborwech mieindo ak imanit. Kisob sobet nematinye tengek akome eng kimurtoiyot koek tiseiwot nekikere sikoib melekto. King'etyi sobondo akiwo kipsengwet ak kitoror eng kwanda ak rani kosoe akobo achek eng kaptisisiet nebo kipsengwet. Kingen kele kingwo Jeiso kipsengwet kakomwa chotok tuguk 4 che logoiwek chemyachen. Kele king'et Jeiso kinyokomeny kimurtoiyot asikosorwech. Ako nguno kingen kele mami kobotech. Kingowek kwo kipsengwet kosoiwech, tesetai inendet kosoiwech akowekse kora nyokomutech. Chutok tugul ko ng'alek chebo kamanut chebo logoiwek chebo koikeny. Mabekyi kimurtoiyot logoiwek chemyach akomwawech eng Johana 14 koitet 6 kole ngesoman yotok. Johana 14 kolenji Jeiso, oret ak iman ak sobondo, manyonjin chi kwanda ama eng ane. Kingokakomach Kristas koib katuyet ne inegei logoiwek chemyachen, ko kinyokobor kole kinyokoib katuyet kole oret ak iman ak sobondo, manyonjin chi kwanda ama eng ane.
Akot ngano ng'olyot kele kiyoknatet kobo koigeny kotogunot mitei kityo logoiyat agenge neimuchi kosorwech. Ng'etu kou notok agoi tun kokeskei kiyoknatetab Jehovah. Koitita. Makoi tatun kobit logoiyot age. Kanetisiosiekab lembech ak kayanosiek kobwone akobendi, ako ng'olyotab sorunet, logoiyot nebo koigeny komowoloksei. Akichek cheiyoni akosoptos kokose it logoiyot kotun kikochin melekto. Kimuchi kesoman eng yotok Efesoik 4 koitit 14. Komwoe notok kole simatakeeku lagok chekitortoi koba komasi ak komasi akiboti eng usonet age tugul nebo kanetisiet, eng ng'alsetab biik, eng ng'omnotet, eng kaberberisyosiekab lelutiet. Kale simakieku as chekingoit kanetisiet age tugul amu itu kanetisiosiek chebo lembechek. Komatkieku as chengoit usonet age tugul anan koit kanetisiet nemobo iman, koibech kimasi ak kimasi. Ko ngetinye kanetisiet nebo iman, kakenai logoiwek chebo koigeny, kenai akobo Kristo nekinyo kosorwech, komaitu lembecha akot ndait kanetisiosiek cheune keteleliotin eng Kristo. Ng'atutiet notok kikikochi alamalaik chetai kokonech akot achek rani konyol ketestai ak boisiet nebo keyai biik koek alamalaik akobo Kristo eng ola tugul, keitchi biik tugul eng ola tugul ak chi tugul nekanyonjech anan chi tugul nekanyo sobenyo komeche koro Kristo ko keeku alamalaik akichek. Kanyol keyai biik koek alamalaik ketinye katorchinet nebo kebeberwek tugul chebo alamanatet. Ameche ngisich kasari isoman kitabutab Luka 9:29, Johana 13:34 akitestai. Kale mwaitaetab kirwoket kale koboto maket nebo let keeku chechobotin akechobe alak akobo nyonunetab aeng nebo Kiptayat Jesu Kristo. Kikere eng yotok kele kakesoman eng ng'ang'utiet kakitestai eng yotok ng'ang'utiet 14:6-7. Ko kabarastaet nebo nyonunetab aeng nebo Kristo. Ako mwaitani kekure logoiwek chemiach chebo koigeny. Eng notok amdaetab nyonunetab aeng nebo Kristo, kabarastaetab rigunenyi kiboru koek kebeberta nebo kamanut nebo ng'olyotab logoiwek chemiach. Ko notok anyun kakekonech keyai alamalaik, keeku alamalaikab Kristo eng yekimi, akekwangde kebarte logoiwek chemiachen akeyai biik alak kibatisan akonai logoiwekab Jehovah. Tos mi chi age tugul netinye ng'olyo eng yotok? Anan kotes? Ngomami akure chito nerube nebo kosomok kasi asikotestai. Kongoi mising. Kakibe kebeberta nebo somok nebo betut nebo somok nemwoe kole biikab Jehovah rokoronikab kiyoknatet. Kameche amwa ng'olyondo nekikure rokoret. Eng emoneb America ko boisie tuguk chemuchi koib sitimet akoi ko komekere sitimet lekabun. Kikibolji ng'ony. Ko ngakakebolji ng'ony kong'ete lekang'ete sitimet komokoi iro lenyonundoi sitimet kotiker kityo inam eng kot akolal. Miyo beek. Eng beek kobunu ng'ony tindoi paipishek. Ko paipishek cho kokergei ak rokoret nekulu maat, nekulu beek kong'ete oino nekikichop kechop eng koi. Kokul bechotok akoi kong'ung. Ko ngiyat eng tapit ilechi iker korong'ugei beek. Iyat stimet ikere kobitu stimet. Maat nekiboisie sikolalang'it kot anan ko betusiekab koititiet
kolalany kot. Igere tuguchoto bichile kityo konui ak igere kolalangit kot. Ko ngikele kanyonindo kimnotonotok sikobit kolalany kot anan kokai kot kokaititit kobunu rokoret. Mwanik chekiboisie eng emoni ak olimbo gaa kong'ete Mombasa agoi Eldoret ko kiketoi kit nekikure pipeline. Ingibun nguno imi Cheptiret yo anan imi Nakuru anan imitei Limuru, iker ile kisub barabara, ikere ile kikichop agende baoiyot kitikin nebirir. Ko eng tuguchutok chu kikiyai ko kikinde rokoret neibe mwanik, rokoret neibe tuguk chemakikere eng konyek. Tindoi kalyet emet age tugul nekikochop tuguk cheu chotok, amu mami chi nelen matindoi tuguk chomeche, amu kikechop rokoronik cheinamun maat, kikeib rokoret nekonin amitwogik sikobit ichop komang'ung komaicheng'oti kwenik iwendi lelo. Kamwoiwech sirutikab Jehovah rani akobo rokoretab biikab Jehovah lekimuchi keamdae logoiwek chemiach. Biik chebo Jehovah ko inye ak ane nekikure Jehovah eng kurset netai nekikitai logoiwek chemiach. Ko kingetai logoiwek chemiach ko kikonech atebet, kikonech kasetab it. Logoiwek chemiach ko kitech kayanenyo eng Jehovah nesobe koigeny. Ko ki Jehovah ko maketach logoiwechu ak keng'etu. Koyame kounotok kou ikere nguno sitimet nekanyekende ko ngomeyat stimanatak anan ngomeboisie beek chemitei ko ngobek arawet ketebenen kit nekikure bilit ilipan chepkondok chekoiboisie. Angot maiboisie kesirun kelechin maiboisie itindoi besendo. Kot itindoi besendo eng sitimet, itindoi besendo eng beek, itindoi besendo eng kiy age tugul neiboisie, kotebene Jehovah kele kitach logoiwek chemiach. Itindoi besendo. Besendo neitindoi ko kitach logoiwechu. Ne nekiyai sikobit iyapte? Amu ngokoni Jehovah bilit nebo arawet kolechin tia biik chekotuiye, ata biik chekoiamdochi. Biling'ung notok no, mangen ale siling ata, lakini kakinde taitab muguleldong'ung. Eng bilit neikonun kila arawa komuchi kelipan bilit nebo sitimet, kelipan melekto nebo sitimet nekokeboisie, beek chekokeboisie ak tuguk tugul chekokeboisie. Kokure Jehovah, kikur Jehovah Abraham. Kingosirto kwandanyi nekekure Terah eng emet nekibo Mesopotamia, kole Jehovah Abraham, ameche imong'u ingisoman eng kitabutab Taunet 12 koitet 1, kole Jehovah Abraham, ameche imong'u eng oldab biikuk ak koing'ung ak ameche iwe lemengen. Kole Jehovah aborun ak ami koboten. Kursetab Abraham kokochi Jehovah kaamiset. Kaamiset nekikochi Jehovah kolech ameche iborwo eng muguleldong'ung ile itindoi besendo eng tainyu Jehovah. Kakekochi Abraham, kakomeng'is Abraham kenyisiek chechang ak kwondonyi Sarah. Matindoi lakwa. Kotikiakoit kasarta nekakoik kekure biik eng betusiek chotok Abraham kolechi kakoik son chepyoset, makosikisie. Kakosir kenyisiek chebo sikisiet ako matindoi lakwa age tugul. Kole Jehovah ami koboten Abraham, mautienen. Kokochi Jehovah werit nekikure Isaac. Amu ingele kakaetgei nekikakei Jehovah ko kikochi Abraham ketiem kot konyor cheplakwet kesich lakwet. Kole Jehovah ma lakwani ko nenyu, ma lakwetab kaamiset, akonin wering'ung. Kokochi Jehovah wering'ung werit nekikure Isaac kosiche kwondonyi Sarah. Ko ngomi kipnene kole Jehovah korkenyin, ameche ikono lakwani koek korosiot nebo kaamiset.
Kokon ke Abraham kora komut lakwet ak ipkocheng kwenik ak kolal mat. Ak korat werinyi ak komach kotil. Koker Jehovah muguleldab Abraham kole anga kotil iman ni. Amu kakonde rotwet barak koleji. Koker kakoit katit kabisa anga kotil. Koker muguleldab Abraham ak kabwatikab Abraham kokikotil werini. Kole tobin yo konam kakuya kanam komon anan konam spark Abraham kotebi ut ak rotwet komite katitab werini. Kole ker taban yu. Tab koker taban yu koker arwetab kechir. Kole arwetab kechir nameche biyeny. Komisetab Jehovah kole Abraham ker kokimokomi kechirye noto. Kechirye no ko kergeindab Kristo Jesu. Netungienye werini Isaac kumoy korosyot ne saruji amu chito saruji Jehovah eng werini Jesu. Kokingole arwetab kechir koyech Abraham arwetab kechir ak kotarta korotik. Korotik ko sobondo. Nekochin Jehovah kamiset kolech ami koboten betusiek tugul korotichu kakitumda ko sarunet ak yongnotet nekisaru ng'weny. Abraham eng kasetab it nebo Jehovah ko kiyai tuguk somok. Ng'olyot netai nekikas Abraham ko kikas ng'olyot nekale Jehovah kakurin. Ng'olyot nekale Jehovah kakurin ko kikasak eng muguleldab Abraham. Akolechi amu ichinyu ak kiboitiondenyu atindoi kiyoknatet. Ko chi nekakikur konyolu kokasit. Nyolu koyan chito nakikure. Ako nyolu kwai boisionoto kakikurchi. So kursetab Abraham ko kikasit Jehovah akoyan Jehovah. Ng'olyot nebo oeng nekikas Abraham kolech aneni kiain ayoindeng'ung. Ko ngelech Abraham ayoindeng'ung komatakobwat Abraham atindiotab koinywa ak orenyi ak bororienyi. Kobwat atindiot nekakokur Jehovah eng nguno kolech kaikasa kole Abraham kongoi kain iyeku chito age neter. Kakoistoegei kanamuni chekiche. Kergei nguno betut nekakisuku kikimuche kikie maiyek kikiyoe atebet nekiya. Ko betut nakeyai logoiwek chemiachen nekakure Jehovah kemetoi tuguchotok agende taban akekas kele kale ne Jehovah eng achek. Kebe banda nebo kasetab it nebo logoiwek chemiach. Ng'olyot nebo somok nakimwochi Abraham kokakiyokto Abraham eng kiyoknatet kole Jehovah wi. Ko ngile Jehovah wi koboto koing'ung kolech wi saborun tuguk chebiyoe. Ingen Jehovah kole mi chi oi nemeche kesor. Kusetab Abraham ko kiyoknatet nebo Jehovah. Nekergei ak kiyoknatet nekimwochi Jesu nekakekas eng kanetisiet nekobo kanetik chekatai eng kitabutab Mathayo 28 koitetab 18 akoi 20 nekale Jesu oba ng'ony komugul owai bororiosiek tugul koek alamalaik. Ko kimnatetab logoiwek chemiach kokonech katiaknatet nebo kurset nebo Jehovah. Kursoneb Jehovah eng kasar age tugul ko nakimwa Jesu eng kitabutab Luka 19 koitetab 10. Kale kinyo weritab chi kocheng akosor chekikakolusyo. Noton ichichech akochichi mugulelwekab Kristianin age tugul. Kele kinyo weritab chi kocheng. Makoi kisor ng'ony, makoi kisor biik kotumewe. Makoi kisor chitab kokweng'ung anan ko biikab koing'ung kotko memwaite ng'alechu. Chito nebo boisiet komaneng'ung, bo boisiet Jehovah. Kone Jehovah nyikanatet achek biik kokinyokoren amu kiywei kiy nekikure tewernat. Ingimeche iamde logoiwek chemiachen komi kiy nekirindeen nelechinin memwa. Amu tos imwa ng'olyo neatal sikesasin. Kosasin biikuk, kosasin biikab kokwet, kosasin choronok chekoe boisiet tugul.
kosasin biik che yotutosi kila. Ko ingere nga biik chechang amu nyokornatet nekikokon oindet mugulelwekyok. Ko kikonech mugulelwek che kikweorokensi. Ngele ngemwa ng'alechu keiywei, ngimwa ngot betushechu komakoibe biik bukuit netilil kanisa. Kikeib rani amu kikobit simet. Ko simet netindoi chito koendi koiboti kole atindoi Bible. Kele myone Bible kole atindoi simet. Ko nga kora komite kanisa komengen ile kakere simet anan kere Bible. Bible ini kitikite koboisie biik komakoibe makonyi chi koib kotokonamat Bible eng kanisa amu karibkei ak karib tawernatet siketebe kele iwendi ano. Kole chito awendi maendi maumwoe kanisa amu muguleldo nyikikokon orogenet ak nyokornatet konde soiset ter. Ko kamwoiwech sirutikab Jehovah rani ak leso nebo rani kele ichiche chomyetab Jehovah sikobit kemande eng logoiwek chemiach ak kesoru biik chebeku eng betut. Ngiro nguno tetutiet kale eng kila eng sekondishek 2 and sekondit agenge eng ng'ony komugul kokakome chito. Sekondit agenge na kitikin kole kokakome chito eng ng'ony. Ibwat sekondishek dakikayat agenge kotindoi sekondishek ata eng biik chekakobek. Eng dakikayat agenge kokakobek 60 eng dakikayat agenge kakobek biik 60 koba ng'ung'unyek. Ako bichotok chechang kobendi ng'ung'unyek komakiamdochi logoiwek chemiach. Ng'o newendi nelen Jehovah, ng'o newendi koamdoi logoiwek? Amu Jehovah komi kobotech, kikochop kimnatet, kikochop oratinwek. Angot oret neuni nekiamdoi logoiwek chemiachen ko oret agenge nekiityini chito nekamakemuchi keityi. Kimi America, komi biik chemi Australia, komi biik chemite Uingereza, komi biik chemite gaa olimbo Kenya, akomi biik chemite Zambia, komi biik chemite Tanzania. Kose logoiwek chu miach chekose kutitab Kalenjin. Ko kateb anyun akesu kole boisietab kaniset kale kou koristo nekikule anan nenyone sobonwekyok. Kale ngomami koristo nenyone neu oxygen neingioni serunekyok sikobit koba buonikyok ak kokochi mugulelwekyok kobir korotik, kale kebeku. Kioro biik chekakomi sipitali chekakobek koristo. Ipkendoi keibu tankit nebo oxygen sikekerchi serunek ak kekerchi kutit. Ko ngekerchi kutit inai iman ile ngaba komonut koris siketindoi. Lakini ngotuiyo biik eng tuiyoshekab siasa biik 10,000 komakisoregei koristo nemi barak. Makilen ketarana koristo nye, ketarana koristo anum. Lakini kikule koristo tugul nekikune Jehovah puch nemakitese, makilipani, makiyoe kiy. Ibwat betut nekemyan anyun. Sipkendoun tankit ak nyekekerchin serunek. Ko siling ata chekelipani? Amu ngenyoru daktariat rani ngibende kityongon kelipani oxygen notok kenyoru nekanyekekerchin eng sait agenge kokailipan 1000 chebo chepkondok. Ker anyun miendab Jehovah. Kaniset kou koristo eng sobonwekab biik chebeku. Kiyoe ne sikobit keeku koris nekisoru sobetab biik chekabek eng ng'ony komatach logoiwek chemiach. Ngametaiwok nitok koek kocherech. Kot kemoche oxygen nekikule sikobit kesopchi, keyoe ne ko ki kaniset? Iyoe ne ko inyegei? Sieku koristo neisoru biik chekabek. Ngotoretech Jehovah. Ngot komi chi nemeche kotes ng'olyo ko boroindo koni. Ngomanotok akochi chito nerubei. Karibu Lilian. Kongoi pastor, kemwa kit agenge nekaker alechigei kemwa akobo Bible nemakokonye chi koib Bible koboru koibe simet. Ko ngomoibe simet komakikoi lolet, kindoi lolet kindoi bagit iwendi makere chi kole mi ne bagit. Angabwat alechigei angomoche kewal yoto amu atebenyo neamdoi kakas eng yo kele akot atebenyo kwamdoi. Ko kalya makiboru Bible keib eut. Ngiker kaniset chebo biikab kale kilen Jehovah's Witness
maunye tugukwak kobendi akot ole loktogei igere kobendi kabisa kotogu neigere ile kijilile yebono. Anget ale ingen Jehovah kabwatutikwak ko kamameche ait yoto. Ko kameche kityo abwat ale angwo akot ane amache simondoi baginyun bukuit amache aib kotogu kotok kele awendi kanisa. Ko nguno ketesetai kebendi ko betutab kwang'wan kasi nelel ing'ony. Ing'ony ko mbaretab kiyoknatet. Kotko ngotinye mbaret ko lazima inget is ile mbaret komache ait yun, mitei kerib yun, mitei mosonik chemache sikomang'une mbaret yu, mi kamune, mitei ne. Mbaret mache kesember, mbaret komache keker kele kang'otak simaba tuga mbar akong'et kobityo amitwogik kobwa komie asikobit kekes nengonyo kosirtoi chito igere ile yekibityo bandekab kabanum kikisemberchi kikinde mbolea chekiyamgei konyo ropta. Ko ropta kobunu kipsengwet nerong'u amu kakamwa pastor kole korisi kichuti komakilipani nemitei soet. Yamech akot ndakikinye yu akot ndakikibe kiwanja chetya komakilen karerchi biik alak yamech. Ko kipsengwet nekonech eng yoto. Ko eng anyun ko mbaret kale ngesoman eng ng'ang'utiet 7 koitei 9 akoi 10 ko kameche kole amune sikeyai kounoto ng'ang'utiet 7 kong'ete 9 akoi 10 kolen kingobata tuguchu akero tuyet neo nekimakomuchi chi koit chebunu bororiet age tugul ak oret age tugul ak biik ak kutuswek kotonondos eng taitab kebebertab laitornatet ak eng taitab arwet. Kolochi ngoroik chelelach akotinye temenikab sosik eng eunekwak akomwoe eng kutit neo kole bo yetunet Jehovah nenyo netebe kebebertab laitornatet akobo arwet. Airo ile eng betut nekiro tai kole betut nemitei biik chebunu kutuswek cheterchin, biik chetinye cheterchin gaa kipsengwet komabo akcheke. Biik chebunu komoswek eng ng'ony olatugul ko igere ile kakitindoi nekakemwa kele kiyoknatet kakiyoktech keitchi olatugul. Ko anyun olda netai ko kale keibu baornatet eng Jerusalem mwoe eng yotok eng kitabutab boisionik 1:8 ko kakiyaech keibu baornatet eng ano yo Jerusalem ko ano nginyi. Jerusalem ko kong'ung, Jerusalem ko lagokuk, kong'ung iamdochi biikuk asikonai Jehovah. Iegu inyendet ne iboru kole kisomani Bible kesochi komwa chito kole oye ui kikaima kouni ilechi ngesa korok. Ngemwochi Jehovah akiyepchi it asimwoe ile yutoyu biikab kokweng'ung mi biikab kokwet chemenye kimasi, komite chemi kimasi, mi cheosomegei maat, mi chemewendi maat. Ko kakile taune yutoyu imite yu. Tos eng betut kakimwa kele biik ata chotuitos eng betut age tugul. Tos yangiwendi ilen kokaimwochi ata chekaker Jehovah eng inye. Ko yutok yekakikonech kele taune yutok amu ngoilen ile mamuchi mi tiendo neketieni kele ngotko mamuchi ait emotinwek yani lande eng oinoshek komite yutok kasit nekikekonin ko kakile taune yotok
imwaite yamdaet akobo iyamde tilyanditab Jehovah koboto biik choto komite tugul. Ngomat we, ngokamyani chito we, itoret, imwochi amemwaite ng'olyo neya. Ngoit ng'alek chekabun kimasi akemwoun komanyene keyapte isis anan ibaorian chemyachen asikobit tilyandit ing yutok, asikobit biik chekakonai kole kacham ikere chepyosana bo koyo kowendi kanisa, ngiwe kosaun, nginyoru kotoretin, anganom kotoretin, lagokab koin kotoretin, koek akweket kong'ung amu koitaune maat yutok kolal lolong'yet koit kot age akonai biik alake. Nebo oeng ko ketestai kebe kakile anyun kingomwa kole obe Judea amu kimwochi Jeiso alamalaikchik kolecho otaune en Jerusalem atya kolecho ba Judea agoi olimbo Samaria. Ara anyun Judea kwano kokale ing Kingeresa amu kale kingile ng'o nekiyokte ko Jehovah nekibo Kiyoknatetab nekokenai ing wikit konye aketesetai. Ko ne nekemwoitoi nekakiyokto kale ng'olyot nebo ngomwa Kingeresa kolen everlasting gospel. Mwoitoi ano notok eng kut the everlasting gospel mwaramaro. Logoiwek chemie chebo koigeny. Bas ko ng'olyondoni logoiwek chemiach chebo koigeny chekakikonech keyokte. Atya kokotaunegei ano? Kitaunegei eng tai Jehovah notok kakokenai kele Jehovah ko inendet nekilyonen nekiyoe kiyoknatet nekinyo kingokobutyo kap Adam ko inendet nekinyo akotesetai kiyoknatoni ng'olyondoni kewendi kale kiyoptochi ano? Kiyoptochi kong'ete konyo agoi ing'ony komugul asikobit koit age tugul kakakimwa eng yo nekingikibwat kangikas kele kale pasta taikaiyat age tugul kokesugei chito. Yani ngole tik kokakole chito mis. Ko ikere ile ngot kowendi kochoktoi kobeku biik kounotok inai ile ngotete ilen kaini kaikai ngwek chokchinet imwaite meangoek mutai lakini ngoek nguno ng'olyot nekakoyam imwaite amu sikolya sisaru chito asimutai komawa chito amanyor amu menget ile sait ngoro nebendi, menget ile ako sait inyendet ko ngoro. Tos iwe maimwaite ng'olyondonotok ko kaikai shemwaite rani. Ikoite ng'olyondonotok asikonai biik Jehovah asimatokobo kolusyo chechang ako sikonyor sobondab koigeny sikokikochi baornatet asikobit kolewen. Kale atya kebe anyun kinakte ing yoto amu biik ibinokte ilechi aja ikere kakile kangiro kakile kiro biik chekibunu komoswek tugul chebo kutuswek. Acheket ing Kenya ketindoi kutuswek karibu 42 amakiba anyun kele ngechut orit kou nguno biikab Kalenjin ketindoi kutuswek nekit yani 9 nengele akot uni kamach sikochang'a. Ko anyun ngeteshi kou notok ngap ile achicha mamuchi ng'alekab lemek, achicha mamuchi chebo kokoek anan mamuchi kolen akichek chun chemwalin makimuchi chemwalin. Kaikas kipsengwet komite kutuswek ang yetoune yotok konam chorwandit inai ile akot chichi kowendi kobo kap Jehovah ameche amwaita. Kokale asoman kitabutab Ebesoek 1:8 sikoborun ole ano ole kebendi. Ako ngisoman eng kitabutab Galatiek 3:27 akoi 28 kokale oeku yani eng yamtaet agenge keeku nebo yani ng'olyot keeku kale getting along with one mind and one accord. Yani keeku eng ng'olyot neking'ololi eng kibagenge akeeku nebo nekiyomtoi agenge. Asikeeku alamalaik nakakimwa keeku nekiyoktoi.
Makoi iyokte komite biik alak che kakerak eng yu ile kalya mat koek kakerak yotok amu meche kemandae yotok. Chito notok ibimwochi komenget ile wendi inendet nekikikur koitita ile tun kowendi ano. Ibimwochi chitab kokweng'ung mutai kokakiyokto lakweng'wa kwo sukul koek inendet nekoek daktari ipkonya biik akomwochi biik chekaitita. Ngot miten yani mcheset kito nekikiyai nekikure yani domino effect. Yani kitikin netos ale ngalen ale kiini ni kuu lakini ngele square nekitikin lakini kikipangan kole ko ngitiny agenge ikweri ilechi tip ikere wendi mailishek anan kilometers che olete ole kikipanganda amu nakaketwa kole kwacheket choto inyendet neketwa imwa itwa chito agenge eng kokweng'ung eng lagokuk akonakta as konyeito ibote yoto kait yoto kosir kokale kosir yuto komwoe Kristo kole akoi tabandab ing'ony tabandab ing'ony nekakimwa kele ngoitita ng'olyondoni sikoit kiyoknatetab Jehovah kokur biik eng kutuswek ak ola tugul. Kosikeyai notok ko akesich kibagenge ak Jehovah ak eng kaniset asikokimit kaniset asikobwa biik asikiyoktegei amu kakemwa kele sikeit ing'ony tugul ko amu ngwabwa achek nguno chekimi America kingesich olekinye kokimekibwoti kele tos kemwoe kongoi eng sigikchok anan ko biikab kaniset chekitechech eng agenge asikobit keit tuiyo. Ketinye cherset age noto kora nekimache kemwaite ak kemache biik chechang amu chang biik chetomo kokas ng'oliotab Jehovah tupchosiekchok ak kekurech agenge eng agenge asikobit keitite. Kale cherset anyun nemitei kale sai eng betut age tugul nebo wikinitoni amu meche kinetkei kele kikundoitoi ano alamalaik kong'et sai eng wikinitoni akobo ng'o akobo biikab kokweng'ung eng ole imenye ngimenye town ngimite ole imenye saa akobo chitab kokweng'ung kondoun Jehovah yotok amu ingen Jehovah amune sikondain yotok imenye. Yamenye ko kingaitu betut age alechigei amune siamenye yutoyu amenye ole mitei chumbek ako kicham komite chitab kokwenyun nekeregei tarishenyu ak nenywanet ko tarishenwa ko kipangan maiyek yani mami chito age nekere kobate anegei amu kere tarishenyu kimastanywa lakini kemboi tugul ko kikinde tait netogu ikere chupoishek aina aina ko kiakere alechigei iborwo asialyochi amoe maiyek ako mami chi nenyokosirtoe katikati nenyu ak kotnywa ko kiakutu nyakasa akalechi Jehovah amache itwekchi bichotok ako ngomau notok ko kakerak tarishenwa amu mamache sikoro lagokchuk anan kolya lakini amache itwekchi. Ki betut age akere ale kikeker tarishet kinye makotogu kakobek kenyit kait kenyisiek 2 makotogu ko ikere ile akot saet inegei koite koamda ng'oliot koit chitab kokweng'ung. Ko anyun eng biikab kaniset ko ngechikilgei eng meng'otet nyo eng mugulelwekchok ne nekakiyai asikobit keitite ng'oliot amu noe kele ng'oliot komeche keamde ako mising amune sikeamde amune sikeyai ng'oliondoni amu kakenai kele ng'o nekitou Jehovah ako auyo anan akoi ano olewendi ko amune sikeyai amu kichomech Jehovah kale eng yo Johana 3:16 anan kole amu kichomech Jehovah mising kot kokoito werinyi ne kikisich inegei asikolya konyo nyokosorwech ako chitugul neiyoni ko matkolus akonyor sobondab kwen. Kichamech Jehovah
kot kong'et inendet konyo kotoi banda nyokocheng'ech. Kakomwa biik tugul ko noton nekemoche kele kakinyoru oranatak ak keamde. Ko nguno atebet nekimeche ketebegei ak keng'alale ko kale atepto nekiyoni nebo kachutunetabgei eng kaniset ko ameche ketebegei ne neyoech sikichutegei kebwa kanisa kityo anan kakilya ne nekakiyai asikobit yani kong'et chitugul ngoketyeni ketyen tyendo nekose biik abwoti kicham komite biik chekicham nyokotyendos eng kiamite Nairobi komite yekikure kikakitengan kole sikondoi biik karisiek kwak nyokotebe biik ko ki betusiek alak kekure frustration storm. Yani biik cho cheng'ote kasi manyor kasit ko kakonyalil matinye amitwogik kotebe yoto kobir asista ak nekibwone kanisosiek chekibo Adventist chekinyokotyendos eng yoto. Imite ka ofisit ole ikase kabisa tyendo ibilechigei angu kakonyo kipsengwet. Kotoi komong biik akobwone kot ko ngiro yundok kakonyi biik keipchini biik tyenik. Ko noto nekakikonech ne nekeyoe singokas biik komakoruitos eng korikwak akomong anan koipchi it anan ong'alal kotoeku chorwandit asikobit kemwochi ng'oliot. Noto mising neameche kemwochigei ako sikomanda logoiwek chemiach koit ing'ony komugul asikobit koek Kristo. Koet bunyondit kolagat koager ale kotoigei kobirgei olimbo Israel ak biikab yani kokwenwa nekilen ile kalya kakoet boriet miten tomo koborok nimbo Ukraine ak Russia. Mi boriet nemite kurgat, mi boriet nenekite, mite ng'ony. Neikere ile boriosiechu komeche koker oret nito kakile keamte ng'oliot eng kurget yuto bo gaa akoi kokwet akoi koit ing'ony. Ko amu kale Jehovah amite kobotok akoi kakesunetab ing'ony mametoo komameche ketoptopense iwendi ngomi boriet anan komamite komi Jehovah kobotech. Ko ameche ametochi yotok ale eng wikini nyone ketesetai kinetigei kora akobo kursetab Jehovah eng kayoknatet ko sikobit kotekenai amu meche kinetkei amu ngomenai kakile ng'oliondoni komakele kiwe university kinetigei kesomani ak Bible ako yekakemwa chekakemwa cheng bukuitng'ung ngole mitei ngometinye Bible ko akot ndomeche omwa comment eng yo ile oyie kimeche Bible kelya ko sikiro kele ng'o nenekite yetindoi Bible asikoityi chitugul nekose ngometinye Bible imwa akot nguno eng YouTube ketindoi kelen imuchi imete comment imeche konyor chitugul konam chitugul Bible eng eunyi asisoman asikobit inai amu inai Jehovah koek chorweng'ung. Mameche ikas Jehovah nebo ane nekikianai, meche inai Jehovah nemwoe eng bukuit. Ko kongoi mising angot kotinye chi kotesyi kiy nemuchi komwa anan konyeibata kokesa. Kongoi Lilian. Go ahead. Yeah. Okay. Kongoi Lilian akobo kanetisiona, kongoi akwek tugul eng kanetik chekabarani. Kibwoti nguno angen ale yuking'olole Kalenjin koityin biikab Kalenjin lesonini. Ako imuchi kobwat biik kole ole kimi amu kimi America achek komuch kobwat biik kole rahisi mising keleta ng'oliotab Jehovah eng yu. Ui nea kinganyo emoni nyanai ale ui letaetab ng'oliotab Jehovah amu biik chekikoyait ng'ony mising ako kikotestai kaitiet mising eng emotinwek cheterchin akot olitok akine. Ko biik chechang komau nguno olimbo gaa Kenya kiappreciateni mising amu ng'oliotab Jehovah imwochini chi age tugul nekemuch inyoru. Ko kameche ateben akwek somok eng yu ale kiyoe ne kemi yu? Kimuchi keyai ne anan ak biik tugul chekase kimuchi keyai ne kimi yu sikelete ng'oliotab Jehovah amu
Kikere kele akot Paulo ko kiyamdo ichek matin kimiten kerkong'et neking'wan mising. Ko achek kemi konet nekemuchi tos kiiwei keamde ng'aliotab Jehova yekimi amu mi ng'atutiet emoni nemakimuchi keng'alal. Ako kiamong'chi betut age kiyotok ameche ateb ngakweketet either Maru anan ko Pastor Nyalile ne neimuchi iyai imi emoni. Ale Pastor Nyalile ko rahisi inyendet amu iamdoi eng achek anyun che suppose keamde keyoe ne. Maru ngobunchi Maru noto Nyalile ko metinye ng'al inye amu iamdoi eng kanisa iletochini biik chechang. Kanamge ng'aliondono ak ng'alion nekameche amwa. Engen atinye bornatet kitikin nebo chi nekikure Ascent Force. Nengesoman eng sirutik chebo kitabushek chebo Spirit of Prophecy. Ko netech akobo konetech atindiot nebo chi nekikure Ascent Force nekikikochi kiyoknatet koib a message nekimakat koibchi biik tugul. Lakini maimuch kosuldae chi kekure Ascent Force kiyoknatet nekikikochi koibchi biik. Amu kitilen kikakei kosinsiani kolen ne alione sokolia tos kokosel bichu tos kolione ko eng let kerebe kiyoknatonoto betut nekilen kole kotukwo pulpit kokoito kiyoknatet nekikikochi komakotindoi message kikwote vision nekikikochi kipsengwet. So ko kitilen akokaekei eng oret age ko kiiweis akine eng ortinwek cheterchin cheimuch kekere kaiweisiet nguno kou ko nyolu kebe eng ng'ikanatet kitindoi kebeberwek cheterchin chekikokonech Jehovah keboisie keibe logoiwek chemechen. Kitindoi akot kitabushek kemite yu koui nea keng'etin keib logoiwek eng oretab kebe keng'ololse yekimuch biikab gaa iwendi sanda keng'alal. Lakini eng yu koui nea inyoru biik cheng'ololchini. Eng ane kouni atinye baornatet nebo kitabushek. Ole kimenye ole cham kemenye makimenye yoto nguno. Kocham komitei meset nekelen free table. Nengitne chito kweyinik chetokororonen chekamemeche iwirte ibinde yoto nyokoib chito age kolach. Komoto boisie ane kweyinik aboisie kitabushek. Yeboibu kitabushek nyatepte kitabushek yoto akawe. Komutai betusiek aeng betusiek somok koaba kitabushek alechi Jehova kongoi akasochini kitabushek choto karen boisiet. Mutai kakobek kitabushek nyateshi alak. Tun nyateshi alak ko ortinwek kou choto kapkasi kora. Ko atindoi biik chekiokochi kapkasi kitabushek kiokochini ngonye kitabut nekitin kole bokochi ale soman kitabuna. Kiokochi akot ibokochi director nebo kampunit nekiyoe. Ibokochi director alechi ane komayoe kasi Jumamos. Ako in baornatenyu natindoi komaun kitabuni kole amune simayai kasi Jumamos. Ibokochi kitabut. Ipkosoman kitabunatak matukokona kasi Jumamos kotugul. Nguno amite gaa komite biik kasi ko Jumamos amite kelen omete Aramaru amu kikosoman kitabut nemwoe kole Jumamos komawendi kasi Aramaru. Ortinwek chemengechen kounotok kokonech keib logoiwek chemechen eng oretab chomyet ak eng kaming'inetabgei ak kwaito mimirit boisienyi. Kongoi. Ngateshi hapa kora amu kakaiteb imwa ile amuche aamda kanisa lakini mi biik chemabwone kanisa. Kilyochini biik chemabwone kanisa. Ko in lekiyoe kasi ko nekit kokergei ak ng'olionono aboisie koretab social media. Social media kou tugun cheu grupishek chebo Facebook ko grupishek chu kergei nguno ngechop amdaenyo agende Facebook ko mengen ile tia biik chekakosoman. Lakini kit agenge ne kwaker eng Facebook kot komi chi nechomei amdaet ko kikonai Facebook kole ichome amdaet. Ko ngitwa amdaet agenge ko nguno ninyoni ngitwa agenge nguno koborun chechang chekisubgei amu kere ile mi kondang'ung leketiny eng eung'ung. Ko nguno kikiboisie nguno ngaker eng Facebook naker ale tab kotebe biik ain abwoti ale biik chechang kwaker biik nekit 4,000 kokong'alale koteb chito age kole ame ane bendab nguruwet. Komwa kole ame ane bendab nguruwet mami chi koteb kole mami chi neitoki. Bas kosir biik ng'alek ale kanyoru nafasi. Acheng kurgotik chebo Bible chemwoe akobo bendab nguruwet. Tabasir ng'alechoto kasir anyoru biik nekit 20
Jelen wei ngalionda na kesoman Bible koba man. Asubi chotok cho tiptem akateb kole ne nekoikuye yukakaikas ile kesir Bible akobo bendab nguruwet ne nekikuye. Asubi chotok kowolwo kora akotestai kowol alake biik 30 ale kanyoru biik 60 konom chekakokas logoiwechu. Ko ngere nguno boisie nafasi, cheng kabisa nafasi akiboisie social media. Sir kerlik tuguk chesire biik, metau neng'ung'et akiingisa ng'alek ngorit yotok amu mengenin chi kole ng'o. Komi ngot besho neking'olole biik akobo meoshek chekokobit. Kole kokobek biik chechang nea. Atebe alechi amune sikobek biik, tos mami Mungu neribe sobonwekab biik chechang. Kotoi biik kokon comments chemwoe kolen akobo Mungu, komwoe atesyi ng'olyot akine eng yotok. Ko nguno eng social media ko oret agenge nekokeboisie. Emoni bo America koui amu kikinde ng'atutik. Mewendi barabara kou yo iwendi center eng olin bo gaa akibiamde inde loudspeaker ak kwomdochi ole kerotin. Ingiwe nguno kekerin kaitebe barabara kokoboisie biik nguno sire cham akere kingamite nguno Minnesota. Ko ngiwe nguno ingin Riverdale in Coon Rapids komi biik chetindoi baoinik ak kartasisiek cheteleldos eng barabara kong'ete karon akoi koskoleny. Indoi barabara koborchin biik ngoker karit kolechi matukuchi lakini kasir tugun chekakisir akobor kole ikere ile kokouit sobet kabisa ngoli amu ng'atutikab emet kokikonde Jehovah taban akonde ng'atutik amu kalechi biik meamdoiwo iim kaanenyu ak iim kalyet notindoi ako mameche inai chito tuguk cheiyoni. Kekere kele ui kolimbo gaa tiketindoi katiaknatet amu tekechobe tuiyosiek kebendi keamdoi kelyon, lakini eng ni kokomach kouit. Biik chemi kapkasi ibchini Bible, biik chotutosi tugul ibchini Bible. Taboek ak besho akakere ale eng sobet nekitindoi komi biik chekimuchi kokas. Angot chitab kokwet imuchi ng'ololyo ilechi katindoi kiy neameche akonin ko zawadi. Maesho chumbek zawadi, maesho biikab emoni, lakini amu ng'atutik chekikonyo koritu biik makomeche kobartagei. Kongoi. Ameche atesyi ale angot inget ile biik achek tugul komakibo social media. Kongoi amu ibo social media pastor. Akot engin status neng'ung'et komite tuguk cheindoi cheyoche iker ile akot Evelyn koyoe kou noto. Ko kongoi amu boisie oranato. Ameche amwa amu ami kapkasi nemite biik chechang. Ako ngoi kandoindet eng kapkasi koui anyun mising. Ngoi kiboitiot kityo ko rahisi amu ng'ololdos ak biik chechang, lakini ngoi indochini biik ko makoi imwa. Lakini kito nekiaker ako kiasa ako kitoreto Jehovah iegu yani atebeng'o ko king'et eng Jumamos ko kiasa alechi Jehovah mat kele kakikon boisiet nekiyoe Jumamos amu ngap komite kele kityeme system kemoche kenai kole ko kikinde Jumambili tugul. Ko ki wikit nekirube masa ko kikakibe meeting nekimi manajaek chechang. Keng'ololi komwa chito age kole chumbindet age nekibunu Colorado kole atindoi lakwet nekiribe kijanayat amu kiyait sobenwa eng konwa. Kole lakini lakwani kotinye tuguk chemameche kong'et koyai. Kole maae kasi Jumamos. Alechi kole ko kiamwachini chemogenyu kianale makas. Kole kokatebi ng'ony ak kong'werera kole akot ni akine kobo Jumamos. Alechi kele maae kasi. Alechi ya mwae iman lakwanatak. Alechi kong'ete komut kasi kokararokto asista ako Jumamos kokararokto asista ko Sabato. Ako mite bukuit abwoti ale kimuche koborun yemang'une ng'oliondonoto. Kolecho nguno kochang tugun che alechi amache sing'et kwo kanisa
itoret kwa kanisa ako mitei pathfinder nebo lagok sikotuiyo amu kile meche kotuiyo biik lakini mengen kole imutyono alechi mut kanisa kule angen tindoi elder nekicham komwae ako chorwenyu alechi noto alechi lechi ko signen up mitei kamburit nebo amu kakimwa ng'oliondonoto kasikyamwa kaking'olole ng'alek chekipongoni chebo kapkasi alechi mitei kamburit nebwone lagokab ulimwengu chenekit koechin ak inendet nenyone alechi emet nemenye konekite amu menye Colorado kole kibendi kometinwa yoto kole alechi ngo signen up nyone kenyit nenyone akebendi bwone kulecho ibo aike signen up akanyone yoto alechi sawa ngetuiye yoto awendi akine alechigei nebo konyone ko akot ndamawendi kokakolya iker ng'oliot nekakonai kokoi kinyekinetech kikakikur chito nenyokonetech akobo ng'alekab identification nebo personality ile ing'o inye ko ii pastayat ko amuchi ane ko kandoindet anan ko atindoi natuitosi biik ngeng'ololi ko anendet ngochang biik ko rahisi kanai biik nyipkotuiyo biik keyai boisiet ko kikiteb ng'oliot agenge nekikiteb kele ne netos imwochi biik eng yu ko kimwochi chitugul kole inye iyanoe ile eng sait age tugul amuchi amwa kouni ko kingoitu ane ko kimabwoti akot ale kalya lakini kiale Jehovah mwaiwo kito namwoe alechi ane ameche amwa ale amwaun imanda koter age tugul ko kikuskong manejerianyu age nekeyoe kasi kole kamwa Lilian kito nebo iman koitawendi chichi kai nekenetech ko kikituiye eng sang kikiamishe lunch nyokolecho kemwa kito nenyigis nekatinyo muguleldonyu alechi amu kikakiteb kele ne envy ko nenyi kale envy ko Katang'et konda. amu kakenai kele inye Arap Maru itinye niong ni ko amune simuchi iyai tuguk cheimuchi iyai Evelyn koyae kele ne ng'etkonda netinye Arap Maru nemetinye ko kingoitu akamwa ale ane amwae imanda nebo oeng ko kialechi matinye ng'etkonda amu tuguk chotinye koyomegei kotuiyo kole koyome alechi ane ko kele Jehovah chekakona koyomo matinye ng'etkonda ko kikolecho chichoto kemwa kito nekatinyo kabwatate alechi amu kiayan Jehovah kakona oret nekamwachine kingaweksei alechi kongoi Jehovah amune kiawendi boisiet lakini kamwachi menget ile ng'o nepkotinye bichu aeng'u ak chu koebeit chu ikere ile oret agenge eng atebenyo nekimwoitoi akot eng amitwogik keamishei kwame chu koee maiyek alak eng yu kolyon lakini kiiro manyoru tuguchoto kotebe age kole amune simeyoe amune kakoimech boisiet kong'ete karon koite koskoling kole makero anye butiti tugul komuch alechi amu meboisie tuguchoto komaityin ilobotyi ile kamach tugun chetiso ngot komite kiy ko Bible netisin ko noto nekameche amwa eng baornatet ko age tugul eng achek ko ngiboisie notok ko nesaru biik alak akonai biik amu kere kole ni amu ngele kawek kokonin kawek ibaibaitu kidogo lakini korekto kokeny imach alak lakini maiyek imach iteshi alak ko ibiker ile oyache makochamu chu meche iteshi alak lakini ng'oliotab Jehovah komakoi kotise melelda nebo stress nebo kasi chebo kaimutikab kot chebo kaimutikab boisiet chebo kaimutikab imbaret anan ko kiy age tugul ng'oliotab Jehovah kotinye answer nebo kiy age tugul mamite kiy nekelen kiutye Jehovah komwa mite bukuit tugul
Kongoi ngokwek tugul. I think that was answered really good. Amuin. Kachame komi chemakat sikomwawech about the mom. Kinyo mama nenyi yu ak inyo koleta bukuishek ipkekur police. Kekurchi police ko that's a silent nini. Yamde ng'aliotab Jehovah keboishe kitabushek keboishe media. Akot nguno ndekere my status ko kwasoman nini ale ngande sikonai biik amu cham ngapande eng status kolen chito ngap kosir chito kole I needed this today. Ngapande tiendo nenandeni. Ko nebo rani kande about Sabbath. Kameche kosoman chito sikonai kityo kande about Sabbath. So somani chito akakoro biik 31. So kong choto 31 konyoru ng'alio. So kongoi ngondoiwok Jehovah tugul. Kongoi mising ongesa sikeker kamuktaindet nyo Jehovah. Kongoi eng ng'oliong'ung. Kongoi amu kikonech kamuket. Kongoi amu kaikonech lapkeiyet. Kaikonech sikobit kekur chekiyoktoi. Kochang chekakikur Jehovah. Kongoi eng kurset nekaikonech. Ako mising ng'oliot nekakenetkei ko sikebe keweny tugul chekase Jehovah kokonyor bukuit asikokweny ak inyoru konyor lapkeiyet asikobit komwaita asikobit koit Jeiso amu kikonech keeku alamanai. Kongoi eng mwalimuinichu ikochi kamuket ibendi eng wikit anget ale bendi konetegei kora asikobit kenyoru ketuiye eng wikit nenyone asikenetkei. Ko kinetigei eng yu asikobit kemande ak ipkeyai chekakinetegei. Kongoi Jehovah amu chomyeng'ung nekinyo Jeiso ak konyokocheng'ech. Kinyo kwanda ako eng kap Jehovah ko kongoi mising. Ndoiwech tamirmiriet yekakiet Jehovah ngemoch ketoptopen ko inyendet neikonech kamuket. Makoi kitoptopen komi tamirmiriet inendet nekonech komwoiwech ng'alek chekakokas ak chemi tai. Ko kongoi amu indochi tugul chekase eng betut nerani anan eng betut yekowatchen eng YouTube. Ikochi chemi sipitali Jehovah kesochini kora. Kimeche ibwatchi ichek chemite eng kaimutik age tugul Jehovah kemeche ibwatchi ichek asikochi kamuket iterterchi cheuen chekikorat shetani Jehovah asikochi koyata korkoroshek chemite eng orenwa asikobit konyor yetunet ne notok kakenyoru eng Jeiso Kristo asikobit Kristo kinyeketuiye tugul kou akekeker eng kitabutab ng'ang'utyet kole kiaker biik chekibunu kutuswek emotinwek chebunu ola tugul ko Jehovah kakikonen torornatet ak kimnatet kenoni eng kainetab Jeiso kele kongoi. Amen. Amen.